Karbi Anglong Autonomous Council kili kipidu dabji aphan kachingbai. Meghalaya long rialong nong hiria Karbi etum inglong karkli mati kardom kipidu. Mirka Tisopi Karbi Khayapan gold medalist MA Chepalong Dunsi Nong Meke Wangpi. Kardom Pinikar Prime Tam Long Penili Samira Singh Join Dikatharpi Not Bir Tang Ton Pen Arjuik Tha. In Samjin Pin Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Kipe Doji Aphan Chief Election Commissioner of Assam Alok Kumar Pin Difurong Supialong Nang Palesi Karbi Anglong District Deputy Commissioner Conference Hall along Karbi Anglong Autonomous Council Election Kipe Doji Aputhak Offices Do Anatumpen Chinki Chingbai Teka. Chief Election Commissioner of Assam Alok Kumar Lapin Kongchun Bang Pranjit Gogoi Tumpen Difurong Supi Nang Sunsi Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Kipidoji Ahut Ing Samjin Pen Kilik Kipido Ponji Aphan Kisik Kidang Ponnangji Aputhak Deputy Commissioner Difu SGO Civil Bokazan DIG Central Range Difu Karbi Anglong SP Difu Lapin Offices Doana Tumpen Arsikjit Kachingwai Pidupo Karbi Anglong District Deputy Commissioner Conference Hall along Pinanganapur Chinki Chingwai Derapi Perangke Tumaphan Chief Election Commissioner of Assam Alok Kumar Pen Non Nankileji Vosigachiklo Malomsi Kilik Padupo Nangkokpo Lasi Vosigachiklo Si Kilik Dopo Bonta Non Amat Election Notification Abilang Amat Si Kilik Kipidojarni Pathik Ponthek Thilang Pusi Pachini আজি राज्य निर्वाचन आयोग डिफुत आहा काउंसिल इलेक्शनर प्रिपेरेशन आलोचना करिसे डीसी डिफु एसडीओ सिविल बोकाजान डीआईजी सेंट्रल रेंज एसपी डिफु और विभिन्न ऑथराइज्ड ऑफिसर हजरटा समष्टिर प्रेजेंट आसिले आमी वितंगभावे आलोचना करिसु आरु इलेक्शन टू सुचारू रूपे एरर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करिबो कारणे जी प्रयास करिबो लागे बा जी प्रिकॉशन्स लबो लागे हेतु आमी आलोचना करि सिद्धांत लइसु कि आमी जिमान पारो मान एफर्ट करि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराबो कारणे आमी रेडी होई थाकिम आपने लोग जाने दैट इलेक्शन टू आहा माह होब लगे जियनो कि जोआ बार इलेक्शन टू जून माह 17 जून काउंसिल 3 जुलाई फॉर्म होइसिल सो 3 जुलाई आगते काउंसिल टू रिकन्स्टिट्यूट करिब लागे ए कारणे इलेक्शन टू करि रिजल्ट डिक्लेयर करा समय टू जून माह करिब लागिबो सो ए कारणे इलेक्शन टू ए समय होबो एतिया आमी इलेक्शन नोटिफिकेशन हुआ ना ए कारणे मैं कब नुआरू आमी गोटे फिडबैक तो लैसु डीसी कार्बी आंगलंग और बोकाजान परा और मैं हामरेन जो गई हामरेन डीसी कथा तो शुनिसु यार पिছত आमी कमिशनत विवेचना करी आमी तारीख तो निर्धारित करिम Meghalaya along rialong Ribhoi district parlo Nongpo malom kido Nonghirea Karbi atum inglong kar klimati inglong kardom pini pen pangcheng ponsi mour miarnian kipejut ponji aphan pangcheng pontanglo Labangsu inglong kar kli laki alang litum along rialong sok sang chili long li pekrok leko arnamaphan karcho cheng muri athok ajir pen arnamaphan ahir jume kehang Pini laki cheng kihin lapin muri ase hei hui mesen pen kithip carding dunji aphan cheng muri hin ponlo cheng lapin muria ki peking det aphitaro hempi ahem sangdam si puthot timung nang the ahem damsi arnamahor chorponpo Labangsu karkli kaphe jo asai doanta Meghalaya karbi jutangamai amai phu albinus timung pen jasimet kachirap dun pen ajoksi pini ajai meg misen pen pichun ponlo Nelitum dang Meghalaya ki do akarbi seta nelitum Meghalaya ki do akarbi pu seta adim do ladangke nonghere akarbi pu
nilitum ladak nongre akarbi si mekleang bongge asitim nailo dak nilitum karbi rong plido hako penta nilitum la son dohrom do hako penta nilitum no beta nilitum methanga no bedo thong nok nilitum dak nilitum nongre thong no bedo la son tha si la son dohrom aningkan kiwang talon bom lo talon bom lo hako penta laki eki som po aprang pen la son si arnam nglong arnam ardom bom lo la tangda da pisi la ki som rit kinong punoi sop kado kawe katiki kitung sopta la tangda pensi cengpo la si tumi pensi kachisik lo timi kachisik ancholo pini ke ki cenglo pini ha nglong dampo ha nglong si nglong arnam aphan chohang po sok sang rit ki som sopta kapameji aphan nangapa rai dunji aphan hapu damsi bijon lapen wojoni hapu arnama pan chuning ridampo lapen arkli dampo lapen pinapta la sonta si pinap dik ni pli la bangso dorom dambomji pinapta la sonta si akaprek do lang la si pinap dik lake chainong lang palupo chainong panda ningkan si phong polang lipanda chainong lang palupo katiki kitung po prang ini ke hini arni lo lase inglong polong ta chirdom dambo lase la anet kali penap ta thingpang thali pen after kunitang Monday ta li festival lase do dangpo li chirong lang paluye lase bangso festival ke la disi nongre festival lo ke sang rok sok sang ki e bogi sombo kirik de bo ango lase ili festival aning kantin pedoman lase nongre karbia festival lo ke Mirka Tisopi Aruni Phai Phoarni Assam University Difu Campus Department of Anthropology Gold Medalist from Master of Art Alangli Chipalong Dunsi Karbi Khai Phan Nongmi Nangkiwan Pi Aberta Kad News Asai Hemalong Berta Nangle Difu Sirkangne Ward number 4 Kapar Loa Longkido Main Sing Tisopen 38 ing Tipia Sopi Adagwam Sami Mirka Tisopi Kidamtang Surihinira Inquiry Sia Parman Assam University Difu Campus Silchar Department of Anthropology Pen Gold Medalist Anong A Chepalong Dunlo Alangli Akayala Mo Masapso Chini Damsina Alangli Inquiry Troxy Thang Aningkansi Amahang Teklo Alangli Arta Piningan Inquiry Po Pling Pimilo Sonsi alangli mini English school pen kep hini angdeng pen chipa undunlo Rinu Tirangpi Memorial College pen Higher Secondary Kiching si angdeng pen chipa undunsi Difu Girls College pen Graduate Patang pen Assam University Difu Campus pen MA chipa undunsi Department of Anthropology pen Gold Medalist anong A chipa longdunsi Karbi Akhay Phan Nongmi Iwan Pilo Alangli Kacharli Kachipaduk Anparta Apia Potum Kapacharli Pemia Joksi Undun Pemelu Pusi Pherangkyangnu Nangchithandu Nilimen Mirka Tisopi Nili recently Master of Anthropology Arts Pen Gold Medalist Kilong Bangla Lake Udame Nili Paitum Lapen ke faculties Mati HOD Lahaitum Ajoini Pen Sinili La Ananteng Kilong Dulo Mission Nili NK Thang Jung Chipadu Paitum support Nangli non lak tali bom hut nangli hem sarpi sarbrat Abar sai ke niliphan ke nang pik o mane na supportan pik kita tang deng si tome tok nangli kela loss self belief lo mina jongsi akati blog lote unje jatami itu lapangan di kelilin kelak itu lah anu dapat turkan masih anu dana lah masih kemudian minta ini orang loh masih non uik ini tumbuhan kita non langsung nak antu si paun di ni kan anu tin kami baru ipon rep
Phuloni MSC ke parlo Phulonia long pini thongke brai siang deng Phuloni Rengbonghom Seva Ashram Vidya Niketan Karjabarni talon ponpusi Phuloni nilituma pherang ki pen nilituma long bertanang pale Katalona jai mega teng adap lama kang thur melur ke kai theng piaklim ki e lapen radamai pi kepidu pensi thongke brai si angdeng Phuloni Rengbonghom Seva Ashram Sisu Niketan Karjabarni talon tali pondo Karjabarni Katalona jai megalong Karbiang long autonomous council IEM Khonsing Rongpi Niketan Nakuru lapen ke theki dinga tum chetongdo ৰেংবংহম সেৱাশ্ৰমত ৰেংবংহম বিহু নিকেতনৰ ৩১তম জন্ম উৎসৱ এটা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ইয়াত পালন কৰা হৈছিল আৰু তাতে মোকো মুখ্য অতিথি হিচাপে মাতিছে আৰু ইয়াত আহি খুবেই ভাল লাগিছে এইটো কাৰণেও ভাল লাগিছে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ যে বিদ্যাভাৰতী ইতিহাসত এই স্কুলখনে মানে বহুত সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু আমি জানো যে ফলনি অঞ্চলত ৰেংবংহম সেৱাশ্ৰম আটাইতকৈ পুৰণি অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানটোৱে ইতিমধ্যে 50 ইয়াৰ্ছ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু নিকেতনখন এতিয়া 31 ইয়াৰ্ছ আজি অতিক্ৰম কৰিছে পিছত ইয়াত বহুতো ল'ৰা ছোৱালী দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইয়াত পাঠদান দিয়া হয় আৰু স্কুলটো ইতিমধ্যে বহুত দান বৰঙণি যোগেদিহে স্কুলটো চলে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই এটা চিন্তা পৰিকল্পনা কৰিছে যে যিটো নিকেতন বৰ্তমান আছে সেইখিনি স্থানান্তৰ কৰি এটা নতুন মডেল স্কুল দিয়াৰ কথাও চিন্তা কৰিছে আৰু মই সেই কমিটিলৈ মই শুভেচ্ছা যাচিছোঁ যাতে যেন কামটো সোনকালে হৈ উঠে আৰু আমি জানো যে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন গোটেই অসমতে এই অনুষ্ঠানটো ৰাইজৰ সহায় সহযোগতে অনুষ্ঠানবিলাক মানে গঢ় লয় আৰু আহিব লগা দিনত এই নিকেতন লগত মই ওতঃপ্ৰোত সদায় জড়িত হৈ আছোঁ থাকিম এইখিনি আপোনালোকক একে সৰু ফুটফুটীয়া বগা তেখেতে ইয়াত লগ পাইছিলোঁ সেই সময়ত মোৰ পাজৰ লাগিছে ই ছাত্ৰ হয়নে আচাৰ্য হয় অলপ আগত সুধি ল'লোঁ ইয়াত প্ৰথম খোলা কেৱল মোৰ মনলৈ অহা সেই সময়ত যে প্ৰতিষ্ঠা কালত বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰা হৈছিলে ল'ৰা ছোৱালী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু সেই কষ্টখিনি মোৰ সদায় সেই সময়ত প্ৰধান আচাৰ্য আমাৰ হাৰসিং দা আৰু কন্দৰ্প দালৈ মোৰ মনত পৰে আজি কন্দৰ্প দা এই পৃথিৱীত নাই কন্দৰ্প দা স্বৰ্গবাস হ'ল সেই সুমন্ত দাৰ কথা মনত পৰে কেনেকৈ তেখেতে এই বিদ্যালয়ৰ কাৰণে দেহে দেহে খাটিছিলে সেই সুমন্ত দাও আজি আমাৰ মাজত নাই Borjan MSC constituency angkang 0 point pen hidipi adagalong cek kang tonji akor kikim kirang pangching da prangpo cek katiki atumaphan birta kimi cek kang tonji akor kikim kirang tanglote labangso akor kibia tumsi doana cek ta nampo lapen labangso industry tum cek ke thuji aphanta rabdun thuji Borjan nangkang cek kacoi atum non ke alilong polapen cek choi pen hembrit chepang cholong popusi rup singkro ai hin pen birta nang pachini pon Bokajan hanjang nang sopen Bisnu Lekthi report Kat News Kidamtang aru ni phai player ni kese Dolamara branch lapen asa Dolamara aru otum bagan ke parlo ajo thangkaching thorasai dengdi pojok BJP basaga local committee atum lamboi kipi Dolamara bagan ke parlo ajo thangkaching thor asaita dengdi pusi kese Dolamara aru lapen asa Dolamara aru otum ningje Bonta Kadukavi Soning Korai Sia scheme ke Dolamara bagan adivasi atum kido ajosi cyclem ponlo Lasi asa atum kipu MSC Richard Tok bilapin BJP atum kaching thorasai nangklem kli pu kipuke chokche pusi local committee me pu sarsing rongpi pen ningje pong Dolamara bagana long kido hemipi bangkri play tumaphan widow pension pilo Lasi asa atum kaningje pon laki kipu chubai hektik pusi ti morcha ame pu rajentanti pen lamthi arbokpo
MSc Richard Tokpi penajok kisung kipu kiun ia tumaphan akirat kipi theglong bom penajok alang li phansi chiratun bomji lapen ningkan trok sikep sosi Congress atun kachari hun dolamara bagan along thangasai claim thekthi sita BJP asong lapen MSc Richard Tokpi non ningkan phoang bom kaching thurasai ke claim ke chorori un ipusi ningjepo Sarsing Rompi Nili Basagong PS Local Committee President lo lasi kidam tang niphai tarik pliarni budbar labang soarni atsa akorteng jiratum pinangan BJP Sarkar lapen non kikibom local MSc Richard Sar aputhak aphan pinangan kechokthi karbok mate thanga development ta wi pulabang so alam kiningje lapen media angno labang so alam ki pulake ahok kali pusi nilitum hin pen pini clarification ka chipi ya phansi pini nilitum puthon media korte dhuma jihang thunam koklo lasila hello non annual action plan dolomara baganalong 2019 pen 2020 pen chenglok 2022 anang bong ki claim tang la penon ki claim bong akam an lake soning koi rai sian akam already dolomra bagan phan ki pitang lo lapen dothulang urunadoi sitame bang koi raner ket an anjir tumaphan nilitung dolomra bagan phan ki pontang lo lapen adun sudo thulang PMAYG ahem sitame 2019 pen 2020 angbong ki claim tang ke huming koira trok an nilitum PMYG ahem patang ek কাম মানে ডলামৰা বাগানৰ ভিতৰতে চলি আছে বৰ্তমান আৰু কিছু সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে যোৱা 4 তাৰিখত আসাফলৰ পৰা যি বিবৃতি মিডিয়াৰ যোগে বিবৃতি দিছিলে হেতু সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি আমি বিবেচনা কৰিছো আৰু আসাসকলে যে কৈছে এই যেটো এতিয়া চলি থকা এমএসসি মানে টিকেট দিব নালাগে বুলি কৈছিলে গতিকে কোনোবা আকৌ তেনেকুৱা বিজেপি টিকেটৰ কাৰণে যুজি থকা আছে নেকি সক আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মানুহ টিকেট কাবাক দিয়া আৰু নিদিয়াটো দলে বিবেচনা কৰিব আমি বিবেচনা কৰোঁ এইটোৱে যে দলে যাক টিকেট দিয়ে তাকে আমি দুৱাৰবাগৰি সমষ্টিৰ পৰা জিকাই লৈ যাম এমএসসি ৰিচাৰ্ড টকবিক যদি টিকেট দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আদিবাসী সম্প্ৰদায়বিলাকে ভোট নিদিয়া বুলি কৈছিলে আপুনি কি ক'ব এইটো সব এমএসসি ফৰেষ্ট বোৰ্ড চেয়াৰমেন সন্মানীয় ৰিচাৰ্ড টকবি ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দুৱাৰবাগৰি আদিবাসীসকলৰ কোনোবা যদি বেমাৰ আজাৰ হয় তেতিয়াও তেখেতে আৰ্থিক সাহায্য দি পেলাই বেমাৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে পৰিয়ালবৰ্গক সহায় সহযোগ দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ Nonmalam sopor phan berta mongton ponsana আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo piputar berta lomang thulo. Aruni phai troxia ni difu ward pli kapalo sirkang nep tiron arong mekar mensing tisopen thui et ingtipia sopi mirka tisopia phan karbi lo charlia song difu aro lapen lumbajong yutti matumpen karchodama berta nangle. Surihinira inquiry isia ningkana Parman 19 Convocation Assam University Difu Campus pen Mirka Tisopi Department of Anthropology hin pen gold medalist MA Chapalong Dunsi Karbi Akhai phan nongme ke ban pilo
Laso Berta Longsi, Karbi Lo Charlie Asong KSC Difu District Aro Amei Phu Jona Singh Be Somsi, Lumbajong Youth Team Mei Phu Elvin Timong Chunbang Harsing Hansi Anparta, Penang Hamphang Asong Along Klenbang Phuatum Chitong Damsi Arjoda. Aruniphai Troxiani Karbi Anglong Sorkari Gambara Association Asai Hemelong Lumbajong Hawaramai Khra Atum Kiching Siapong Maiki Pito Berta Kat News Asai Hemelong Berta Nangle Lumbajong Hawar Kido An Aronga Saratum Chingrum Si Kidam Tang Hawaramai Singsi Pini Kiching Siapong Kaching Wayamai Pedupo Sonsi Bangso Amai Long Aluhi Aman Pen SGB Karbi Anglong Tiripi Amei Phu Sikariti So Khra Tiripi Dun Mei Phu Ajidrong Pi Lumbajong Youth Team Mei Phu Elvin Timong Kongchun Bang Harsing Hansi Klembang Phu Theng Benging Leng Jona Singh Be Atum Chitong Do Lumbajong Hawaramai Khra Hin Pen Mei Kepi Dopona Theke Prabjin Traditional Village Development Council Kising Pon Pimiji Lapen 6 Schedule Arona Ting Pen Bisar Tidar Kapang Tang Ponji Aputhak Chingki Chithampo Karbi Anglong sorry Gambara official long litum Lumbajong Hawaramai long litum langso amai kidu laso mai pacithang ipanang tum media pen protect merang pasang tum pat kecing kenang tum hajurul lo lasi non bangso mai litum Hawaramai Lumbajong Hawaramai sengde pen pigi pini pas executive meeting lo lasi bangso executive meeting pen bangsi non litum arong tin bala so litum ki propose chairman TBDC chairman bangso area long mana sancho mai sei pansilil tum pini chingwai tang do pasi tarik kri si pen tarik kri nang keban mang litum sancho mai keseng patang ko lapen sanchom amai tangden pen pi tarik ingko si bang ke litum dak Lumbajong Hawaramai pen chingrum pet litum rong sa chingrum pet peladak litum jakong ciperang bal litum Lumbajong sor anta mang Karbeng long adang litum la Karbi rong asar tum ajakong dia rong ru kapaklar pecenglok kacing turawai sai pecenglok kadowe anso sen litum ta kimang nitum rong asar tum ajakong la kecilong ipansil litum ta jakong cipi pansil litum bangsor ni almu cepak langpo lasi pinyamai long nasi tong rumang ke kra mane junmai pu ojit rong pitang nasi tong du lapen Lumbajong Youth Team mai puta ala elin timung tang chitong do lapen ke litum la Karbi Anglong sorge Gambara association na long a president secretary sutang chitong do lasi litum bhan langso amai nang along litum bhan anso se RD na pidu masin litum alang tum bhan ta churu pono lasi pini litum maching mai bang kenon anso se litum rong sardet anso se ining sing thin se non kiwang jilang apor litum kimang antal litum pacun ponji pansil litum chin ining si thin si bet pensi klemon popusi litum pinya mai bangke kecarai pon rong sara tum chingrum pen bangso pinya nang litum phan Lumbajong Youth Team to man kcho pha pon rong suri kchoro bajar pon aposil lage Lumbajong rong asar matela rong asar tum mangke political party asong kalidata posi nilitum stame Lumbajong Youth Team hin penanga alang litum kikem kita malong rong rup ke pacing thur penceng lo kapre awar side long don pustame nilitum hin ben ka 100% ekdom full swing be mane ekdom kam chirab dun palang tum ko pima ki kem dam long teme nilitum teme chirab dun tipo la penon ke vangila sochi kloni alang litum la tari inkore si bangke Lumbajong ha orang ke do an rong asar ke cipak langi po ani long along long teme nilitum sai ke do an ko pia sai pensi kacirab dunangi mangkan nilitum mang tisik ding la pen kai ke masik ki kem kidam rapeje phansi nitum Lumbajong Youth Team ngai pini Lumbajong rong asar long mang ki chirab dun der po pen kai kita lang dimensi camera pet dam rapet po Pini Karbi Prime Time ke lepas kang ton poiglo 2 mi thak me kurwang thu